Gahuzamiryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuzamiryango, ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Uyu munsi byari biteganyijwe kagahenge mu mirwano gatangira kujya mu bikorwa. Naho mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu cyatangije gahunda y'indangamuntu koranabuhanga isaba abanyarwanda bo mu mahanga. Bizagenda biti kuri diaspora hari pre-enrollment ikorwa ku irembo irahari, iyo bagiye muri service za NIDA barayibona, barabyikorera pre-enrollment ya phase ya mbere yo kwemeza amakuru. Tuzakorana na embassy mu kubashyikiriza ibikoresho tukabatraininga, hanyuma abaribo bajya babikora bafotora abanyarwanda. Naho mu kiganiro cy'abagore Hanita Umutoni washinze ikigo gikora ibicanwa bitangiza ikirere, havuga ko iki kigo gifasha abagore bagenzi be kwiteza imbere. Rero bimwe mu bibazo batubwiraga bafite no guteka, kubona ibicanwa mu buryo bworoshye, ntabwo byari ibintu byoroshye. Ndavuga nti ese aba bantu nabufasha iki? Aho ngaho niho navugiye ntise natanga uwuhe mutsanzu. Andi makuru mu mikino, rutahizamu wari yaravuga ko yabwiwe amagambo y'irondaruhu ni mu gihe Bukayo Saka yongereye amasezerano amugira igihangange muri Arsenal. N'andi makuru menshi ntagucike, Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Yomdemonde. Shansa, mbere yuko dutangira amakuru ku buryo burambuye n'ayahagezweho. Inshuro ya gatatu y'Ibiganiro by'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine byarangiye Geneve muri Suisse inyuma y'iminsi 2 biriko biraba. Ibiganiro by'uyu munsi byamaze amasaha 2 gusa. Wasirikiye Ukraine muri ivyo biganiro, Rustem Umerov, yavuze ko ivyo biganiro bisanzwe bihagariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bigoye, ariko ko ari intambwe zimwe zatewe. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko hakiri kutumvikana ku bijanye n'intara zafashe mu buseruko bwa Ukraine hamwe no kuri kazoza ku ruganda rwa nucleaire rwa Zaporizhia. Intumwa ya Amerika idasanzwe Steve Witkoff yavuze inyuma y'ibi biganiro. Ibibazo byinshi byasobanuwe mu gihe ibindi bigikenewe kuganirwaho mu buryo bwimbitse. Kwibanze mu gukemura ingingo z'ingenzi zikenewe kugira ngo turangize neza iyo gahunda. Umushikiranganje wa mbere w'Ubudagi Friedrich Merz yavuze ko ashobora kwemera ko abana babuzwa gukoresha imbuga ngurukana bumenyi. Ivyo bishitse mu gihe ibindi bihugu navyo biriko birarondera ingingo nk'izo. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Jessica Paka mwumva mu ijwi rya Gisele Begwa. Mu kiganiro cya politiki cyitwa Match Excel, Friedrich Merz yagaragaje impungenge ku ngaruka zo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga ku bana. Uwo muyobozi wa guverinoma y'Ubudage yavuze ko nubwo asanzwe yitondera cyane igitekerezo cyo gushyiraho amabwiriza abuze ibintu bimwe na bimwe, urubyiruko rukwiye igihe cyo gukina, kwiga no kwibanda ku masomo. Hari ibitekerezo biri gutangwa byo gushyiraho amategeko agabanya gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga aturutse ku ishyaka ry'abakonservatif rya CDU ndetse no kubafatanyabikorwa babo muri guverinoma, ishyaka SPD rishingiye ku gitekerezo cya gisosiyaliste. Ibaye nyuma y'uko umwaka ushize Australia yabujije abafite munsi y'imyaka 16 gukoresha imbuga nkoranyambaga zikomeye, mu gihe n'ibindi bihugu byinshi by'i Burayi biri gutekereza ku ngamba nk'izo. Amakuru ava muri Nigeria avuga ko abantu batari munsi ya 38 bapfuye kubera umwuka wa carbone bita gaz carbonique, bikekwa ko waturutse mu kirongwe c'ubutare kiri mu ntara ya Plateau iri hagati mu gihugu. Abandi 27 bari kwa muganga, bamwe bakaba baremvye cyane. Amakuru atangwa n'inzego z'umutekano avuga ko abacukuzi benshi baguye hasi mu gihe bariko bagerageza guhunga nyuma y'uko uwo mwuka wari umaze kwiyongera muri ivyo birombwe bitari bifise uburyo bwiza bwo guhema. Ubu igipolisi cafashe mu minwe ikibanza ca Kaparin Zurak mu karere ka Bashar, mu gihe abatoza ariko bakora ibishoboka byose kugira bamenye catumye uwo mwuka wa carbone usohoka. Latifa, urakoze Chansa.
Ayo makuru cyatangiye ku buryo burambuye icyemezo cy'amahoro cyashyizweho na Angola hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFCM 23 cyari giteganyijwe gushyirwa mu bikorwa uyu munsi mu ntambara iri kuburiya mu burasirazuba bw'iki gihugu. Angola imaze igihe kirekire hari umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho iri gusaba impande zombi kubahiriza ayo masezerano y'amahoro. N'inkuru ya Prime Ndikumagenge. Isaha 6 canke saa 6 z'umutaga niho ako gahengwe byari bitegekanijwe yuko gatangura kuja mu ngiro. Kuwa gatanu heze leta ya Congo yemeye yuko izokubahiriza ako gahengwe katangajwe na perezida wa Angola Joao Lourenço imisi 5 imbere yaho. Ku ruhande rwa M23 perezida wa Angola gitangaza ako gahengwe, umunyamabanga wa AFC M23 yavuze ati nitwumva inzira ya Angola, maze ashimangira ko bo bashishikajwe n'ubuhuza bwa Qatar. M23 ivuga yuko itarabwa n'inama zabereye i Lome muri Togo ni Rwanda muri Angola mu kwezi guheze no muri uko nyene, ivuga ko itazitumiwemwo kandi itazimenyeshejwe. Gushika ubu nta ruhande muri izo BBC irashobora kuronka kubwira rwemeze yuko rwubahirije ako gahengwe kari gutangura uyu munsi. Ni mu gihe hari hamaze iminsi haba intambara zikomeye mu karere k'imisozi miremire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Epfo. Ingabo za leta ya Congo zifatanije na wazalendo n'ingabo z'u Burundi zariko zirarwana n'abarwanyi batwirwaneho bafatanya na M23. Leta ya Kinshasa ivuga ko bafashwa n'ingabo z'u Rwanda. Mu kwezi guheze ingabo za leta ya Congo FARDC zatangaje ko zifise ihangiro ryo kwisubiza ku nguvu agace ka Minembwe Centre kamaze umwaka gafashwe n'abarwanyi batwirwaneho. Si ubwa mbere hatangazwa agahengwe mu ntambara ya Congo, mbere n'impande zose zikakumvikana ko ariko nikaje mu ngiro canke impande zikagirizanya ku karengako. Mu biganiro vyongeye kuba idoha muri uku kwezi hagati y'impande zompi, bumvikanywe intumbero y'ingene agahengwe bumvikanye ko mu mwaka uheze ko kubahirizwa. Ariko kandi mu mpera z'umwaka uheze abakuru ba Congo n'u Rwanda bari bashize umukono ku masezerano y'amahoro yitiriwe aya Washington ku buhuza bwa Perezida Donald Trump. Mbere yanayise igitangaza, ariko ubwo nyene M23 yagirizwa gushigikirwa n'u Rwanda ica yinjira mu gisagara ca Uvira. Ivyuko ako gahengwe katangajwe na perezida wa Angola kubahirizwa rero no kubitega amaso, ariko ikibazo kiguma hahandi, niki cabujije utundi duhengwe kubahirizwa canke niki cotuma ubu ibintu bihinduka. Prime Ndikumagenge harakoze cyane. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA cyatangije gahunda y'indangamuntu koranabuhanga. N'indangamuntu izahabwa abantu bose kuva ku bana bakivuka. N'ubwo gahunda yatangiye ndetse nyuma y'intara y'Amajyepfo bikabigeze mu mujyi wa Kigali, bamwe banyeshuri bari ku mashuri ndetse n'abanyarwanda baba mu mahanga ntibaramenya uko bizagenda kugira ngo nabo babone indangamuntu koranabuhanga. Umuyobozi mukuru wa NIDA Mukesha Josephine yaganiriye na mugenzi wacu Anne Marie niwe mwiza maze atangira musobanurira uko biteganyijwe ku banyeshuri. Iyo akarere tugezemo harimo ikigo cy'ishuri tujyayo tubasanga ku ishuri. Iyo afite munsi y'imyaka 16 tukora pre-enrollment, ariko ntabwo dushobora gufata consent kuko umubyeyi we ni ugomba kuyikora. Tutegereza igihe tugeze ku mubyeyi we ahari akakora consent. So kuko aho ngaho ntabwo dushobora kumufotora tudafite consent y'umubyeyi. So bivuga ko nk'ahari yatwavuye sûrement tuzasubirayo, ariko ahenshi nko mu maprimaire yo tukorana n'ibigo by'amashuri, ababyeyi bakunda kuza nko muri weekend n'abana babo tukabakorera hamwe. Ku babyeyi bafite abana bato bo bazabigenza gute kugira ngo nabo abana babo babashe kubona indangamuntu koranabuhanga? Abantu bafite abana bato hari abacikanwe ku mpamvu zitandukanye, nabo ashobora kujyana cya gipapuro batanga kwa muganga umwana avuka, akajya kureba sedo akamufasha kwandika umwana kugira ngo none nituhagera naho azaba afite kode y'umwana agende gusa nawe abe yamufotoza mu buryo bworoshye. Kuko twabonye abana bo muri primaire bamwe na bamwe ababyeyi baracikanwe ntabwo bandikishije abana babo. Hanyuma ku banyarwanda baba mu mahanga bo bizagenda bite? Kuri diaspora hari pre-enrollment ikorwa ku irembo, yaba ari abakuru cyangwa abatoya. Link irahari, iyo bagiye muri service za NIDA barayibona. Barabyikorera pre-enrollment ya phase ya mbere yo kwemeza amakuru. Tuzakorana na embassy kubashikiriza ibikoresho tukabatraininga, then ambassade ikazakora ya outreach nkuko igiye akora. None se nk'ubu tuvuge hari umunyarwanda uba mu mahanga ariko akaba ari mu Rwanda kubera impamvu zitandukanye, uyu nguyu ashobora kwiyuzuriza amakuru ye aho mu Rwanda, akaba yakosoza ibitameze neza ndetse akaba yanifotoza akarangiza byose atagombye gutegereza igihe bazagerera mu gihugu yaba bamo. Umudiaspora uri no we yaje no ku mpamvu zindi zitandukanye akaba ari mu Rwanda. Hano kuri NIDA dufite desk aho dufotora abo muri diaspora, ariko urumva nagwa ari bose. Ariko mu buryo buhoraho byo tuzekipa mu ambassade
hanyuma aba aribo bajya babikora bafotora abanyarwanda. Ibyo ubwo bizatangira ryari? Birasaba ko tubanza kubatraininga, kumva ni gahunda yo kuvuga ngo bazi no tubatraininge, then tubahe equipment, then bagende bakore gahunda yo kubafotora. Ni process igomba kubanza gukorwa. Kugeza ubu ngubu se aho mumaze gukorera mubona ubwitabire buhagaze buti? Tugeze kuri presque 1,700,000 tumaze gufotora. Gahunda tugenda tuzitangaza uturere n'imirenge. Muri Kigali twagiye mu yindi mirenge, ariko ya site yo kumbuga hariya kuri City Walk hariya nyuma y'umujyi wa Kigali imbere ya Beka yoyo irakomeza izageze ku cyumweru. So bivuga ngo umuntu wese uri mu mujyi ku mpamvu zitandukanye yajyayo, ikora kuva saa moya ikageza saa mbiri n'igice z'ijoro. Ikindi abari mu tundi turere tutari twageramo bashobora kohereza ubutumwa bugufi, bakandika amakuru, bagasigamo kanya bakandika nimero y'indangamuntu yabo, bakayohereza kuri 3500, noneho ikabereka amakuru yabo ku buryo abireba uko tuyafite mu gitabo cy'abaturage. Niba hari ibyo akeneye gukosoza akaba yabikosoza mbere yuko tuhagera, kugira ngo nituhagera azagende gusa atanga amakuru ayemeza ahita yifotoza. Uwo yari umuyobozi mukuru wa NIDA Mukesha Josephine wasobanuraga uburyo abana bari ku mashuri ndetse n'abanyarwanda baba mu mahanga uburyo bizakorwamo kugira ngo nabo babone indangamuntu koranabuhanga. BBC Gahuzamiryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Dukomeje n'aya makuru umuryango w'abibumbye uvuga ko utewe impungenge cyane n'ikoreshwa ry'indege zitajyamo abapilote za drone mu kwibasira uturere dutuwe n'impande zombi mu ntambara yo muri iki gihugu. Ibi bije nyuma y'igitero cyabaye kwa gatatu mu mujyi wa El Sanit mu burengerazuba bwa Kordofan, aho abasivili bishwe kandi bagakomereka. Umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi avuga ko ibitero biherutse gukorwa n'indege za drone byibasiye ibikorwa remezo by'abasivili bihitana abantu kandi bigatuma ikibazo cy'ubutabazi nacyo kiyongera. Ni inkuru ya Richard Kagowe tujye kumva mu ijwi rya Gildas Yondemondo. Ibitero by'amadrone bigenda byongerekana bigatuma intambara yo muri Sudani ihindura isura mu gihingwano hagati y'igisirikare cy'ico gihugu n'umuhari witwara gisirikare Rapid Support Forces zigenda zikara. Impande zombi bivugwa ko zashoboye kwironsa igitigiri gifadika c'amadrone harimo yaturuka muri Iran, muri Turukiya, mbere n'ayakorerwa mu Bushinwa. Mu ndwi iheze isoko, ishure ritoya n'ububiko bw'ibitoro byararashwe mu buraruko bwa Kordofan no mu burengero bwa Darfur hafi y'urubibe Sudan ihana na Chad. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rigabisha ko ukurasa ku bikorwa remezo bya gisivile bishobora kongereza ibyaha byo mu ntambara kubera bihungabanya imirimo y'abanyagihugu bikanabangamira kandi ibikorwa by'abagira neza. Ubu noneho reka tubajyane ahantu hitwa Matonge, ariko si Matonge yo muri Kinshasa, ni Matonge y'i Bruxelles mu Bubiligi. Abarundi, abanyarwanda cyangwa se abanyekongo bahatuye bavuga ko umuntu yaguterura akakujyanayo nta handi uciye ntumenye ko uri mu Bubiligi. Bamwe basigaye bitiwe quartier umutima wa Afrika i Bruxelles kuko hasanga imbaga y'abanyekongo, abarundi ndetse n'abanyarwanda bakorerayo imirimo igiye itandukanye. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yatembereye mu mihanda y'iyo quartier maze aganira n'abahatuye hamwe n'abakunda kwagenda. Ndi hagati mu mujyi wa Bruxelles muri quartier ya Matonge izwi nk'ituyemwo abantu benshi abanyafrika bagwiriyemwe abava mu karere k'ibiyaga binini. Ni quartier yashinzwe mu myaka y'1950 n'abanyeshure bamuka muri Republika ya Demokarasi ya Congo bari baje kwiga bayitiranije n'indi quartier y'Kinshasa ikunzwe kurangwamwo ibirori no gutamba Matonge. Matonge rero ryahavuriba ihuriro ry'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani konyene n'amaduka menshi ngaha na y'abarundi, abanyarwanda n'abakongomani, eka mbere n'ibidandazwa cyane cyane bamwe bakura urudandazwa rw'ingenda usanga badandaza batembera. Urabadandaza byinshi mu byo batembereza ni biva muri Afrika, urabadandaza inyanya, urabadandaza irengarenga, isombe, ifu y'imyumbati, ubugari buhiye, ibiharage n'ibindi byinshi biva mu karere ka Afrika, aho byinshi baba babyanze mu mayira biragoye no kuronka aho unyura kuko abantu bari isinzi ubu barebura amasaha 28 kuri 28. Ni quartier umwe wese yisanga cyane abanyafrika, aho n'abazungu bahagendera canka ababirigi canka abandi bantu baharugwa ku ntoki. Kazadi n'umukongomani imyaka 46 amazi hafi imyaka 30 aba mu gihugu c'ububirigi
aje gusuma inyanya, intore n'isombe ku badandaza bagizwe na nini n'abagore batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bakora urudandaza rw'ingenda kuko igipolisi coco kibaguba inyuma kibatesha kugira ntibadandarize mw'ibarabara. Inyuma yo gusuma Kazadi yerekeje mu kindi kirabo cabo muri Republika ya Demokarasi ya Congo kwibarabara ryitiriwe Wavre. Aho nahahuriye n'abagenzi biwe isinzi umuziki nijya nawe nubwo amasaha kiri hafi hataragana isaha 11. Aratubwira uko Matonge kubwiwe ayifata. Matonge napenda kuonana na warafiki wa jamaa. Matonge nakunda kuko ndahasanga inshuti n'abagenzi tuba tuje kuruhuka, ngahura n'abagenzi tugasangira tugatamba akazi k'ikiwacu. Nakula muziki. Ikintu ukunda cyane ngaha muri Matonge ni giki cyane gitumuza ngaha iminsi yose? Kitu ambayo wakati tunafuata Matonge, wakati tunafuata kuna tuhasanga ibintu byinshi, uri inyama zokeje, uburobe, ururimi rwokeje, turayaga iby'iwacu tugatwenga mu ndimi zacu, n'ikiraro gihuza imico yacu ni muhira, tuyaga ataho tuvangiye, emwe no kurira nuko nyene turira mu rurimi rwacu, tugahana amakuru yacu, amakuru y'ubuzi bwacu, ni heza cyane. Aha n'agace k'iwacu twigaruriye kandi barabitwubahira. Haratandukanye n'ahandi ntawamenya yuko ari mu Bubirigi kuko n'abava kure ya Bruxelles niho duhurira. Mbali ya Bruxelles waka wanaonania pale Matonge mara nyingi. Ku metero 130 gusa hari ikindi kirabo c'abarundi n'abanyarwanda ndahasanze Calvis w'imyaka 56 avuye ku kazi aracambaye n'inkima afise icupa mu ntoki aratubwira kubwiwe Matonge uko ayisanga. Matonge ni nko mu bwiza kubazi Bujumbura canke Nyamirambo Kigali. Duhaje turaruhuka ndarya akanyama, ubugari, isombe, urabona umuziki n'ijya nawe turibagera yuko turi mu mahanga byaraturyohera gose. Nubwo ku misi isanzwe y'imirimo no ku munsi wa gatandatu abantu banyuragiranwa, urabasuma, urabatamba, urabugura ubare, ku munsi w'Imana hoho Matonge ibifise indi sura kuko benshi bahurira ku masengero ari menshi cyane ngaha muri Matonge ko bigoye kugenda ikilometero kimwe ntubone isengero, aho amasengero menshi ari y'abaprotestani. Iburuseli mu Birigi ari Majesté barenga. Ale Majesté harakoze cyane, reka dukomereze mu mikino. Iva arakomeza. Imikino kuri BBC Gahuzamiryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rizwi nka Tour du Rwanda rizatangira ku cyumweru. Ni irushanwa rizenguruka igihugu cyose, rikazaba rigizwe n'uduce 8 uretse ikipe y'u Rwanda, ikipe y'igihugu yamaze gutangazwa. U Rwanda kandi ruzaba rufitemo ikipe ya Benediction n'ikipe yitwa Amani Rwanda irimo abakinnyi bavangavanze abanyakenya n'abanyarwanda. Harimo kandi n'amakipe akina World Tour, no kuvuga amarushanwa akomeye ku isi, harimo Tour de France, amakipe azwi cyane nka Movistar yo muri Espagne, NSN yo mu Busuwisi, Sudal Quick Step yo mu Budage n'ayandi. Muri Afrika tombora yabaye igaragaza uko amakipe azahura muri kimwe cya kane cy'imikino ya Champions League. Ikipe ya Berkane yo muri Maroc izakina na Al Hilal Omdurman yo muri Sudan ari kwikinira i Kigali muri shampiyona y'u Rwanda. Esperance de Tunis yo muri Tunisia ikazakina na Al Ahly yo mu Misiri. Ni mu gihe Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo izakina na Stade Malien yo muri Mali, naho AS FAR yo muri Maroc ikazakina Pyramids yo mu Misiri ari nayo ifite igikombe. Tugiye mu mikino y'igikombe cya Champions League noneho ku mugabane w'Uburayi, imikino yo gukuranwamo bashaka itike yo kujya mu makipe 16 azakina kimwe cy'umunani. Rutahizamu uca ku ruhande wa Real Madrid Vinicius Junior yavuze ko abavangura uruhu ari ibigwari, mu gihe umukinnyi wo hagati wa Benfica Gianluca yahakanye ko yamubwiye amagambo yerekeranye n'irondaruhu. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 Vinicius Junior yamenyesheje umusifuzi François Letessier ibyayo magambo y'irondaruhu ashinja Prestiani ubwo Real Madrid yatsindaga Benfica kimwe ku busa i Lisbon. Uyu mukino wa Champions League wahagaritswe mu gihe cy'iminota 10, amakipe yombi akaba yanavuye mu kibuga nyuma y'igisa nk'imvururu mu kibuga zaturutse ku burakari bwa Vinicius Junior. Uyu rutahizamu
yagiye ahura n'ibikorwa byinshi by'irondaruhu mu mwuga we w'umupira w'amaguru. Yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram ati abaronda uruhu mbere na mbere ni ibigwari, baba bakeneye kwifuka imipira yabo ku munwa kugira ngo berekane uburyo ari abanyantege nke. Ifoto ya Gianluca Presiani mu kibuga igaragaza ko yari yapfutse umupira ku munwa ari kubwira amagambo Vinicius Junior atamenyekanye. Mu yindi mikino yarayibaye, Monaco yatsinzwe na Paris Saint-Germain 3-2, Borussia Dortmund itsinda Atalanta 2-0, Galatasaray inyagira Juventus imvura y'ibitego 5-2. Indi mikino yo gushaka itike iraza gukinwa nijoro. Karabakh yo muri Azerbaijan irahura na Newcastle United. Bodo Grim yo muri Norvege ikina na Inter Milan. Club Brugge yo mu Bubiligi irahura na Atletico Madrid, mu gihe Olympiacos mu Bugereki iri bwakire Bayer Leverkusen yo mu Budagi. Soreze kuri Bukayo Saka, rutahizamu uca ku ruhande wa Arsenal yasinye amasezerano mashya y'imyaka 5 muri Arsenal azagera muri 2031. BBC Sport yamenye ko aya masezerano azatuma Bukayo Saka aba umukinnyi uhembwa akayabo kurusha abandi mu ikipe ya Arsenal, kuko azajya ahembwa umushahara urenga 300,000 by'amapaundi ku cyumweru. Aya makuru aje nk'imbaraga nshya kuri Arsenal mu gihe irwanira ibikombe 4 bitandukanye. Aya masezerano ni urugero rwa vuba rugaragaza ko Arsenal yifuza kugumana abakinnyi bayo b'inkingi za mwamba mu gihe kirekire mu rwego rwo kubaka ikipe irwanira koko ibikombe. William Saliba, Gabriel Magalhaes, Ethan Nwaneri na Lewis Kelly bose basinye amasezerano mashya y'igihe kirekire mu mpeshyi ishize. Ayo niyo y'imikino nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Muri Afrika no kwisi yose. Dukomereje mu Burundi, Cishemere muri Cibitoke mu burengerazuba bushyira amajyaruguru y'u Burundi, ushinzwe ibibazo by'abari mu kaga mu muryango umwe bw'Uburayi aherutse gusura aho hantu. Hamwe mu hakiriye abanyekongo bahunze kuva mu mpera z'umwaka ushize, ubwo abarwanyi ba 23 bafataga umujyi wa Uvira, mbere bakaza kuvamo hashize iminsi mike. Hajab Lahib uri mu ruzinduko mu bihugu byo mu karere yageze mu Burundi avuye Kinshasa muri Republika ya Demokarasi ya Congo, ubeje azakomeza urugendo i Kigali mu Rwanda. U Burundi buri mu bihugu byakiriye impunzi nyinshi z'abanyekongo ko minsi mike hamaze kugera abarenga 90,000, uretse ko hari n'abandi bari barahahungiye mbere. Ku murongo wa telefone turi kumwe na mugenzi wacu Patrick Waso uri Icishemere. Patrick, wiriwe neza? Allo? Mwiriwe neza Latifa. Yego Patrick, uwo muntu uherutse. Oui, allo Latifa, ndabumva 5-5. Yego, uwo muntu uherutse kubasura yari afite ubuhe butumwa? Ubutumwa bwari bubiri. Haja Lahib yabwiye impunzi z'abakongomani ziri ngaho Icishemere bose hamwe bangana hafi 8,532, aho yababwiye yuko yifatanije nabo muri bino bihe bigoye cyane barimwo. Avuga ati sinaje ngaha Icishemere imbokoboko, nazanye imfashanyo ingana hafi 4,000,000 z'amafaranga y'Anyaburaya kugira ngo zifashe zino mpunzi z'abakongomani ziri ngaho Icishemere, eka ni impunzi z'abakongomani zose ziri ngaha mu Burundi mu nkambi zitandukanye. Ngaho Icishemere ni imwe mu nkambi z'imfata kibanza zakiriye impunzi z'abakongomani. Urakoze cyane Patrick. Mu kiganiro cy'abagore twabateguriye kuri uyu mugoroba, mugenzi wacu Yvette Kabatesi yaganiriye na Anita Umutoni washinze ikigo Eco Green Solutions gikora ibicanwa bitangiza ikirere, akaba ari ikigo gikorera i Gasave mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo. Mwireho neza. Eco Green Solutions ni ikigo gikora ibicanwa bitangiza ikirere bikozwe mu bisigazwa by'ibihingwa n'ibiti, ndetse kigakora n'imbabura zabugenewe. Iki kigo cyashinzwe na Anita Umutoni Wase, wemeza ko uretse kubungabunga ikirere, ibikorwa bye binafasha abagore bagenzi be. Twabasanze aho bakorera i Gasave mu murenge wa Nduba, akarere ka Gasabo. Nagiriwe amahirwe yo gukorera ikigo dusura abaturage. Rero bimwe mu bibazo batubwiraga bafite no guteka, kubona ibicanwa mu buryo bworoshye, ntabwo byari ibintu byoroshye. Rero aho ngaho niho nakuye igitekerezo, ndavuga nti ese aba bantu nabufasha iki? Cyane cyane noneho nk'umukobwa, umwana w'umukobwa, nanjye narabibonaga aho nakuriye. Rimwe na rimwe imvura yagwa, abantu kubona ibicanwa bikaba ari ibibazo, ariho havamo gutema amashyamba, kandi murabizi ko bitemewe, ishyamba niryo riduhereza
neza umwuka mwiza wo guhumeka. Nanone hakaza n'ikindi kibazo kitoroshye kandi gikomeye cyane kiva mu ndwara z'ubuhumekero. Rimwe na rimwe ugasanga abadamu n'abana b'abakobwa nibo bahura n'ibyo bibazo. Rero aho ngaho niho navugiye ntisinatanga uwuhe musanzu. None ngize Imana nsanga n'u Rwanda ni ibintu ishyize imbere, ndavuga nti rero reka ahangaha hariho mpera. Nuko igitekerezo cyaje. Ibicanwa cyangwa amakara iki kigo gikora birimo ubwoko bubiri nk'uko Anita abisobanura. Ubu ni ubwoko bubiri bw'amakara dukora. Ubu ngubu ni ubwa mbere dukora mu bisigazwa by'ibiti. Ubu ni ubwoko bwa kabiri bukorwa mu bisigazwa by'umuceri ndetse n'ibishishwa by'ikawa. Umuntu ashyize wenda nko mu mafaranga mwatugenekereza ibiro 10 by'aya makara agura 3,500 kandi ushobora kuyakoresha byibura ibyumweru 3. Mu gihe umufuka w'amakara usanzwe turi kugura ku 14 cyangwa 16 bitewe naho uri, kandi usanga byibura mu byumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe umufuka w'amakara urangiye. Sinawe ugenekereje mu mibare nawe urabyumva. Liliane Nyirahakizimana ni umwe mu bakozi b'uruganda Eco Green ariko anakoresha aya makara. Kuva izi mbabura twatangira kuzikora ibintu bya gazi twarabihagaritse, dukoresha imbabura za pellet cyane ko wenda wasanga rimwe na rimwe dukoresha n'amakara, ariko ibyo twarabihagaritse, ubu dukoresha pellet. Ku kwezi washoboraga gukoresha gazi yangahe, ubu ukoresha ibicanwa byangahe by'ibipareti? Gazi yashoboraga gufata nko mu 20,000, ariko ubu ngubu ushobora gukoresha umufuka umwe wa pellet ibiro 20, kandi ubuhagaze amafaranga make nk'ibihumbi 7. Bitugabanyiriza ibintu by'ibiciro biri hejuru guhendwa. Ikigo Eco Green Solutions kandi gikora n'imbabura z'ubwoko 7 zitekeshwaho aya makara ya parete. Abagore nabo ngo ntibasizwe inyuma muri iki gikorwa. Nashyizeho uburyo bwo kwigisha abadamu bifuza kwimakaza guteza imbere ibicanwa bitangiza ikirere. Urumva abagore nibo mitwe yo guteka niko nabyita. Ugura abakozi muri 69 40 n'abadamu. Muri uruganda tuharanira kubateza imbere. Yaba ari mu kugira icyo bajyana mu rugo, imifuka yabo, ariko nanone izi mbabura bazitunge bamenye se twazikoza, ariko nanone reka tuzikoreshe mu ngo zacu. Iyo rero bagusobanurira bakubwira ko bibafasha yaba guteka cyangwa se no kwiteza imbere. Yego birabafasha mu guteka kuko nk'urugero nk'abana babo ntibagikererwa bagiye gushaka inkwi, bagiye gushaka uburyo bwo guteka ngo bakererwe bajya ku ishuri, kandi biranaborohereza kugira ngo bajye no mu yindi mirimo yindi yabo isanzwe ya buri munsi. Kuri ubu iki kigo cyagemuraga mu nkambi z'impunzi, gusa muri uku kwezi ngo gifite gahunda yo kwagura ibikorwa ibi bicanwa bikagezwa no ku masoko asanzwe ya Kigali n'ahandi. Ni hano dusoreje, muramuke neza. Ikiganiro cy'abagore nicyo kitugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo uyu munsi byari biteganyijwe ko agahenge mu mirwano gatangira kujya mu bikorwa. Mu Rwanda twababwiye ko ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu cyatangije gahunda y'indangamuntu koranabuhanga. Naho mu kiganiro cy'abagore Anita Umutoniwase washinze ikigo gikora ibicanwa bitangiza ikirere yavuze uburyo iki kigo gifasha abagore bagenzi be. Twabibutsa kandi ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuzamiryango, ndetse na website yacu BBC Gahuza.com, kuko haba hariho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ku nkuru twari dufiteho uyu munsi kwa gatatu tariki ya 18, ushobora kuba wibaza uburyo ushobora kuba waba inshuti nziza mugenzi wawe, inshuti idashobora kuba yabwira nawe mugenzi wawe, cyangwa se uburyo wabana na mugenzi wawe. Hano dufiteho inkuru ivuga inama 5 zoroshye zagufasha kwirinda kuba iyo nshuti mbi. Dufiteho n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, aho imbuga nkwanyiro zahagaritswe muri Gabo kubera ugukwiragiza ibinyoma. Nari kumwe nanjye Latifa Mutesi, mukomeze mugire ibihe byiza.